yamiraɓe jantagol inde allahu subhanahu wa ta'ala subhinnagol e toragol mo yaafuye waɗugol istighfar e ko nandite sifa ɗiɗo konguɗi fof en taway faandunde nden ko hiwgol ngal ɗo ɗengal e renugol ngal ɗo ɗen ɗengal. sen yewtiɗo fi afatul lisan nambara ɗengal ngal e tana ɗengal ngal e goƴƴoji e sattendeji ko ɗengal ngal sabimbinanta jommum en taway ɓura nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ko jaabino sahabajo wogodirɗo e maɓɓe wowodiri e maɓɓe gundoji buy feƴƴi hakkude maɓɓe e makko ɗum le ko wiyetenoɗo Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu kaw landinoɓe kamɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓawo nde o ɗaɓɓirnoɓe wasuye laɓanede reedu ɓe wasuyimo ɓe makanimo yo o jogito ɗengal makko ngal yo o reenu ngal yo o wattan yiila e maggal o heɓi e mum ngalaw o landi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam si yimɓe ɓen no nangitire ɗenɗe maɓɓe ɗen ko wooli kon nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki yumma ma woyima ko woni ngol ɗo konngol ko konngol ngol mboodi arabe ɓen dogi e kala neɗɗanke woluɗo ko sabin binnata wasede makko halakuye e ko nandite sifa ɗin ɗon piiji wawa si o feƴƴini yumma makko no woyudemo no wulludemo ɓe maki yarli yimɓe ɓen no joƴƴire ka yiite ɓe joƴƴire ɓabbe maɓɓe ɗen hoƴƴuduji maɓɓe ɗin si wona sabu coñateri ɗenɗe maɓɓe ɗen en wattani yiile maako nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maako peesidirɗo piiji ɗiɗi wonde jiyaɗo on seerata imo woola konngol moƴƴol immorde ko welata Allah Allah naadiramo sabu maggol aljanna wono wudiri noon imo woola konngol bongol e tikkere Allah o naatira sabu ngol ɗon konngol yiite ndunguji 90 ma ɗum duuɓi 90 harema e magge sabu konngol gotol ngol o wooli e makuji ɗuuɗuɗi arɗi e hella renugol ngal ɗo ɗengal e rentagol e tanaji maggal on so gendi kon ɗum won tanaji ko ɗengal mari kon ɗengal ngal no mari tanaji ɗuuɗuɗi nawareji ɗuuɗuɗi nambaraji ɗuuɗuɗi no jeeya e majji fenande hoore ɗiɗo nambaraji ko wiyete kon alkadib fenande neɗɗanke no duwa reenade reena hoore mum e fenugol kon no wiyete fenugol ko wallingol konngol kangol duwaka walade askintingol yewtere e goɗɗo mo duwaka askintinnede nden ɗon yewtere e mum ɗum ɗo wiyete fenugol wolugol e goɗɗo ko ala e makko kene noon enen ka ɗengal men eɗen inna fenande tawa wona ko sariya on wi'i kon fenande wi'uɗen fenande wono pay kon si arino humpitude en ko o nani wi'en yo accu fenande tawa o nanu goɗɗum no woole o ari woholal ngol en ko o nani kon wi'en mo yo accu fenande idan enen ka mboodi men wolugol ko nani ko fenande enen ka mboodi men humpitugol ko yi'i ko fenande kono wona ɗum ɗo woni ko fanda ka sariya ɗum ɗon kadi no mari ñaawore go'o si woni ɗuuɗi wolugol ko nani kon no wonta kadi fenande nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki kafal mar'u kadiban an yatahaddatha bi kulli ma sami yoni neɗɗo yo wonu fenowo yo wolu ko o nani wo
woɓɓe felira ka suratu nur ka hadithul ifk yewtere fefindinoɓe taski dambi e yumma men Aisha radiyallahu anha ko ɓe wonda Allah sifiɓe id talaqqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm. Tumande longinornotoɗon konguɗi ɗin ɗenɗe mon ɗen, si tawi woni neɗɗo ko hundu kon o nanirta ɓayt id talaqqawnahu bi alsinatikum, teral nanirgal ngal ko noppi ɗin, kono ɗo Allah inni nde longinortonoɗon haala kan karaje moɗon ɗen. Jomiraɓe gande ɓe ginni ko honɗum wonɗum ko si tawi woni goɗɗo waɗi karaha kon hunduko makko kon haala nanirɗo ɗum ko haala hewta tun o feƴƴinaka ko alda e taskagol ka, ko alda e wattango liili e makka, ko alda e defugol ka ka nder reedu makko ha ka ɓenda si o tuttaka, ko alda e taskagol wattandeji aroye ɗin batte haala ka o acciti kan. Ɗum ɗon waɗi si ɓeeɗo inna tumande ɓe longinortono haala kan ɗenɗe maɓɓe ɗen, ɓe wolira kundule maɓɓe ɗen, bi mana karaje maɓɓe ɗen. Jon non ko wiyeteɗo fenande sikki ala en fof ɗe gandi nawari mum e nambara mum e ella mum. Ko waɗi Allahu subhanahu wa ta'ala on himo huɗi fenoɓe ko hina e aya goto ka alqur'ana, bal himo waɗi ɗum ɗon lette e letteji ɗi o lettiri feƴƴuɓe go'o wuriduɓe e annabaɓe go'o, tawa ko fenande woni sabu ko ɓe halkira, woni sabu ko ɓe yeɓira. Fenanden sariya on waɗine mande e mandeji nafiqako. Nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maki e hadith wonɗo ka sahihi Muslim wonde piiji 4 siɗi woni e neɗɗo haray o woni nafiqijo laaɓuɗo poy e nafiqako, wimana jikkuji nafiqi ɗin timmi e makko tis. Si gotum e majji woni e neɗɗo haray no e makko jikku e jikkuji nafiqi ɓen. No jeeya e ɗin ɗiɓe janti idha haddatha kadhab, so woli o fena. E nder hadith on geɓe 3 ko jeeyade e nambaraji ɗengal, mandeji nafiqi ɗin 4 ɗi fof majji 3ji ɗin fof ko jeeyade e nambaraji ɗengal jeyande yottodirde soccodirde jogodirde. Gotum e majji ko jeeyaɗum e nambaraji ɗengal kono wona jeyal jokkodirgal ñosodirgal. Idan en yiɗo fenanden inde harmina. Wa idha wa'ada akhlaf, so fodi o lundo lundagol fodari kadi ko fodirte ko ɗengal. Lundagol ɗum non kadi o waɗi tana e jikkuji nafiqi ɓen wontani ɗengal ngal nambara ɓay ko kangal ukki hoore maggal e mum. Idha khasama fajar, si o lurridama o bona, o riwa gonga, sottina keeri, o ronka seeditade haqiqa sabu ko yeddotira e ko sunkida ko, ndo kadi ko tana ko woni sabu mum ko ɗengal ngal wenja ɗen lurre ɗen. Idan en andi ko wiyeteɗo fenande kene no ara hara ko haaju noddi yotigi fenu, hara ko renugol dimu makko, ko renugol ndiyan yeeso makko, ko daɗugol noneji fenande ɗin ɗi fop majji hiɗi harmi. Noneji mun ɗin ɗi fop majji sariya on no harminiɗi. Si ittiti e alhaali tawayi ko e wuddere ɓurde faaɗude e budde ɗen ittita. Tana ɗiɗaɓo on e tanaji ɗengal alghiba, ñoore. Tana tataɓo on fiye raɓɓinɗinno baddi, annamimatu baddi. No jeeya sabu o nambara ɗo ko ɗengal ngal fajjitiɗo ko wiyete ko baddi, no jeeya e lette qabru, ko sabimbinta lette qabru. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam feƴƴidi e sahaba ɓen ka berɗe
ma e nokku tawi yimɓe ɗiɗo no wattinaɓe maaki kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓeeɗo ɗiɗo no lettete ɓe lettiraka ko mawni ay ko yimɓe ɓen kontata e haqqillaji mum wonde no mawni no yoni ko goɗɗo lettire ko hunde nde goɗɗo wattanta yilimu moƴƴo tawi gotum e majji ko sabimbinani ɓe lette qabru ko goɗɗo e maɓɓe kana yamshi binamima ko woni mecce makko ko fallidirgol e waddidirgol e ukkidirgol. Amma ghiba nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam rentini en e mum ɓe harminani mofte maɓɓe ɗen waɗugol ɗum ño'ugol goɗɗo haa ɓe landa si tawi woni no e musidɗo an on komi woni wolude kon ɓe ma kere e ño'imo ɓe humpite en ko wiyete ñoore ko wolugol e musidɗo mum ko welatamo woni ko jammugol mo woni ko fillagol gundo makko woni ko yewtugol e alhaali makko mo o wondi tawata ko hunde nde walantako mo ɓe yetike wonde manna ko ɗum ɗo wiyete ñoore ko wolugol e musidɗo ma ko o wondi haray mo añi o yiɗa. Amma sa woli e makko ko wonda ɗum ɗon en feƴƴino e nambara arano wonde ɗum ɗon haray a fini e hoore makko. No jeeya e nambaraji ɗengal ɗin huɗugol nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki tefoore anden geɓotako e mayre huɗoɓe ɓen ay yimɓe huɗoɓe ɓen ɓe geɓotako e tefoore maɓɓe kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam si tawno ala e kuddi nambara hay e goto si wona ɗaweede tefoore yawmal qiyama haray ɗum ɗo yoni ayiɓe ko neɗɗanke woɗɗitoro jon noon kuddi ndin kadi ko ndi alhaali ko ndi noneji no woodi huɗugol marɗo haqqe e hoore ma yumma ma baben ma mawɓe ma ɓen karamo ko ceernoɓe jannuɓe ma ɓen ɓeɗo huɗugol ɓe ko hunde ɓurde hulɓinade e kuddeji ɗin ardiɓe ɓen ka diina e ka dawla huɗugol ɓeɗo ko hunde ɓurde hulɓinade e kuddeji ɗin ko waɗi koko artirante lorra battina e ma batte bonɗo lorroɗa jama on lorrora sabu konngol ma ngol ɗengal ma ngal tayib maɗum huɗugol ngol wona huɗugol ɓe marɗa an haqqe e hoore mum huɗugol ɓiɗɗo mum huɗugol ɓeyngu mum huɗugol ne'eteɓe mum huɗugol almuɓɓe mum janganakuɓe mum ɗiɗo fof ko piiji hulɓiniɗi mawnuɗi ɗi tawata neɗɗanke hana jikkinorde o hana ɓattodirde e muɗum ko waɗi ɗi lorraymo ɗi lorray yimɓe ɓe wuuriɗi ɓen ɗi tagay gañanendi e ngayngu e wikkodiral e konnodiral e pottodiral hakkunde waɗɗo e waɗaɗo e hoore mum o neɗɗanke on no hani pottitade ɗum ɗo ko waɗi sa huɗi ɓiɗɗo ma hawnaki hawra e waktu mo du'a jaboto fukko e hoore makko waɗa e hoore makko hara heɓi kuddi ka nder galle ma siko ɓiɗɗo ma a heɓi kuddi ka almuɓɓe ma a heɓi kuddi ka ɓeygure ma a wondi e sonnajo huɗaɗo sa huɗimo nangi e ko nandiri e sifa ɗin ɗon piiji wondude noon e ko battinta e ɓernde huɗowo on kon bonugol annuye bonugol ñaa bonugol fandunde e yeebagol huwodiral e ronkugol ƴoƴitande ka huwodire hakkunde neɗɗanke on e tage fo Allah hedditingon e no jeeya e nambaraji ɗengal ɗin yuwugol yimɓe ɓen ka dambeji maɓɓe yi'a goɗɗo inna oɗo ko jiyaɗo ko wiyete maccuɗo kon tawa amara haqiqa hayɗe hunde ko jogodiri e ko wiɗamo ɗum kon hawnaki tawa ko sabimbinni ya wolumo ɗum ko deppagol kinal makko
hawnaki ko woni sabu a wiidemo ɗum ko kanugol ñamakko, hawnaki tawa ko woni sabu a wiidemo ɗum ko tiiɗande nde o jogiti nde o wondi e mum ko ɗum woni sabu a wiidemo ɗum. Hawnaki tawa ko woni sabu a wiidemo ɗum ko nokku mo o hoɗi e mum on, ma nokkure nde o askintinnoto e mum nden, hara ko ɗum ɗo woni sabu a wolude hoore makko ɗum ɗo, ma hara ko yimɓe ɓe yidatamo ɓen, hara ko ɗum ɗo woni sabu a wolude hoore makko ɗin ɗon piiji. Joni noon nde e ferlitande ɗo ko jeyande e ferlitale ɓurɗe bonde ɗe neɗɗanke ferlitoto e hella musidɗo makko e wondaɗo makko, tukkugol yimɓe ɓen ka dambeji. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam no haɗi ɗum koye na e nassugoto nususuji si en ƴeɓɓi moɓugol ɗi en wawata hunnande ɗi. Ko waɗi kenne nde hiɗen tukka yimɓe ɓen ka dambeji ko e mbadi jalkitugol ɓe. Allahu subhanahu wa ta'ala yeetike en la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum. Wota worɓe jalu worɓe no tamƴinande jalaɓe ɓen wonata ɓurɓe moƴƴude jaluɓen. Wala nisa'um min nisa'in, wota sonnaɓe jalu sonnaɓe asa an yakunna khayran minhun, no jorta no sabba nde tawata sonnaɓe jalaɓe ɓen yimɓe ɓuri moƴƴude jalɓe ɓen. Si tawi koye mbadi jalkitugol haray hana. Ari e hadis selluɗo e nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, inna allaha qad adhaba ankum ubiyata aljahiliyati wa fakhraha bil aba, fa kullukum min adam wa adam min turab, fa mu'minun taqi aw fajirun shaqi. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki Allah ittani on teddeli ko wonno e babiraɓe mum ɓen wasitorgol mawɓe mum, ɗin bewreji e ɗen teddele e ɗin fefindandeji Allah ittani on ɗum non. On fop koye adama iwɗon, adama ko e bumbuldi o iwi, koye bumbuldi o taga. Bal wodi jomiraɓe gande wiwɓe si a falama andude lasɗima on, ƴettu ndiyan seeɗa fulla e leydi fofa ha wonta loope tawna lunnoɗa, ko ukkima ɗo wo andu ko ɗum won lasɗima, koye ɗum yiwɗa. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. koye ɗen loope woni ko tagaɗa, koye loope tagaɗa. Idan yuugol dambeji jama on ko hunde nde sella, hanana neɗɗanke yo o wolu e mayre si wona gandal. Si o heɓi gandal hananamo yo o wolu si wona tuma haaju noddi. Si haaju noddi hananamo yo o wolu si wona tuma o taski batteji kan haala makko ɗon ko addata kon. Yarli nafoore no e mum simi woli, yarli lorrano e mum simi woli, ko honɗum ɓuri moƴƴude yomi waɗu, ko honɗum hananinmi yomi waɗu, ko ɗum ɗo hanani neɗɗo julɗo yo o tasko si o accita haala. Ko ɗum waɗi si Allahu subhanahu wa ta'ala noddiri en noddande gomɗinal o wi en ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann. O rentini en tuume, o rentini en jikke bonɗe e yimɓe ɓen, o yeeti en wota en wiɗo, wota en lirñitu. Ɗum ɗon fof ko fiye en hisu, fiyo ɗenɗe men ɗen hisu tawa ɗe yanali e ko nambata jommajje e ko nambata yimɓe hedditiɓe. No jeeya e nambaraji ngal ɗo ɗengal accintingol ngal jantagol inde Allahu subhanahu wa ta'ala sohlira ngal ko hana ko ndara o tigi. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. No jeeya e ko moƴƴinta diina goɗɗo yaltugol mo ka o duwaka natude, accugol mo ko o hana wadde, selugol mo konngol ngol o duwaka yewtude e ko nanditi e sifa ɗiɗo alhaaliji. Ɗum ɗo no jeeya e ko moƴƴinta l'islam neɗɗo. Ko waɗi neɗɗanke si etaaki yo l'islam mum moƴƴu,
ha jaka yo alhaali mum feewu o wattanaɗi yiili e gurdam makko ɗan yo ɗan ñiiɓu o ɗaɓɓitali welayeji Allah ɗin sikke ala o naatay e ko haaju makko ala e mum ka kuuɗe o naatay e ko haaju makko ala e mum ka konguɗi o naatay e ka haaju makko ala e mum ka huwodire ka neɗɗanke hewti ɗo no wo haray neɗɗankaku neɗɗanke ngun o ɓorama ngu ka neɗɗanke ɓorti neɗɗankake neɗɗanke wo haray on sumako kanko e mumunteji ɗin maridi haaju ka golle makko ka huwodire makko e alhaaliji makko hedditiɗi ɗin fof on ko ɗum waɗi ka barkinɗingol konngol ngol neɗɗanke fiyo o daɗu ɗi nambaraji ɗo o daɗa ko wiyete kon fenande o daɗa ko wiyete kon ñoore o daɗa ko wiyete kon baddi o daɗa ko wiyete kon yuwugol dambe o daɗa ko wiyete kon kuddi huɗugol o daɗa ko wiyete kon haalaji bonɗi kalamul qabih haala bonka nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ne iri en nediji ɗuɗuɗi fiyo neɗɗanke on daɗo e ɗiɗo piiji fof go'o ɓe maaki man kana yuminu billah wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut kala gomɗinɗo Allah o gomɗini ñalorma sakkitoro on yo o wóolu ko moƴƴi ma o deƴƴa jomiraɓe gande sharhuɓe oɗo hadith woɓɓe maɓɓe inni wonde deƴƴugol ko dewal si wotigi heɓaɗi ko moƴƴi ko o woola so deƴƴi haare koye dewal o woni ko waɗi ko amru ari falyaqul khayran aw liyasmut laamu on ɗon ko laamu amre o yamira ay so tawi tu woni o deƴƴi ka ɗoftagol nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallama kaɓe yamiri ɗo deƴƴugol neɗɗo mo heɓali ko moƴƴi ko woole sikki alaare ko ɗoftiɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju llaha wal yawma al akhir wa dhakara allaha kathira idan ngal ñentinal ɗo emo hani moƴƴinde annuye makko on e maggal o windane baraji ka o deƴƴi ɗon so moƴƴini annuye on ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam on ñentinde ɓay o heɓali konngol moƴƴugol ngol o woolata ari e mako maɓɓe kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wonde man samata naja mo deƴƴi o daɗay ayno jeeya e sabimbinayɗi daɗal ɗin ka aduna e daɗal ka lahara budu ɗum woni deƴƴugol budu ko jaaba pulloyne deƴƴugol ɗum no jeeya e ko malnete ka aduna ko waɗi goɗɗo landotako makko deƴƴuɗa filliti ko deƴƴuɗa kon are ɓoynike ko fillo ko woluɗa wiyete na fillo ko deƴƴuɗa idan a hasbetake ko deƴƴuɗa si wona moƴƴere nde hayniɗa nde accitama tawayɗa mari hebilande fii yamirgol nde ma bone mo hayniɗa jokkama tawayɗa mari hebilande fii haɗugol on ɗon bone ko ɗo tun neɗɗanke deƴƴata sariya on kanina deƴƴande makko nden o waɗi la yuqawwalu sakit aw kama yaqulun la yunsabu ila sakitin qawl lakin fi ma'radi albayani haja fankuɗo wolintake wiyatake ko hunde kaari o faala wolde kono ka o ɗaɓɓira ɗon yo wolu so wolaɗi ɗon o wolinte wonde mo weltori ko waɗa kon oɗum waɗi si nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adafu l iman aw laysa wara'a dhalika habbatu khardalin min iman aw kama qala salawatullahi wa salamuhu alayhi idan no jeeya e ko wallitoto neɗɗanke yo daɗu e nambaraji ɗengal ngal jantagol inde allahu subhanahu wa ta'ala ɗum waɗi si nelaɗo wasi wonde yo julɗo on eto hara ɗengal makko ngal serali ngal hecciɗani jantagol inde allah subhanahu wa ta'ala kono woni hecciɗangol ɗengal jantagol inde allah kota ngal sertu e mum ara ngal hecciɗani ko waɗi leggal si ngal yarali
ngal yore ko tuma o ko ya waɗu seeɗa ko ya jonnu ngal jaram ngal heɓa seeɗa ko deftantogal gurdang deftano leydi ka ngal woni ɗon gurdang ɗengal ngal noon fiyo ngal wuuru ko ya eto hara ngal serali ngal hecciɗani jantagol inde Allah. Astaghfirullah al-azim, subhanallahi wa bihamdi, la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ila akhirih. Idan otigi eto hara ɗengal mum ngal serali ngal hecciɗani jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala. Ɓernde nden no jogodiri e ɗengal ngal e ɗen golle, sabu ko Allah wi kon nelaɗo wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furuta. O eto hara ɓernde nden no jogodiri e ɗengal ngal ka yaadu. Goɗɗo e feƴƴuɓe moƴƴu ɓellanda ene miɗo jantade inde Allah kono non ɗengal angal no serti e ɓernde nden e yomi accu. O wimo wowatacu, a warjete ko ngal woni jantade kon, a welsinde e ɓernde nden yo nde miijito fi goɗɗungo ko ina e Allah subhanahu wa ta'ala. Idan o tigi eto ha hara ɗengal ngal serali ngal hecciɗani jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala. No jeeya e ko faaboto neɗɗanke on ka ɗengal yamirgol ko moƴƴi e haɗugol ko boni e wasodirgol ko moƴƴi hakkundeji yimɓe ɓen, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr e al amru bil ma'ruf e an nahyu anil munkar. ɗum ɗo kadi si woni neɗɗanke sohliri ɗiɗo piiji haray ɗengal makko ngal daɗay, ko waɗi al mashghulu la yushaghalu. Ko si hunde nde nanginama golle ko ɗum nde hilnoto. Si a nangini ɗengal ngal golle yamirgol ko moƴƴi e haɗugol ko boni e jantagol inde Allah ko ɗum ngal hilnoto. Ko ɓuri mawnude ko ngal nangina kum fof ko jangugol alquran. Haray ɗiɗo piiji e barkinɗingol konngol ka ngal junnugol, julɗo on no hani wattande yiila e ngal ɗo ɗengal makko. O anda wonde konngol yaltata ka kara makko ka hunduko makko, si wonano takko makko sanga ngol yaltata. Malaikaji ɗiɗi wiyeteɗo raqib e wiyeteɗo atid, ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun. O yaltinta konngol si wonano takko makko, raqib tombiɗo e atid tawaɗo, ta ɓeɗo no windude golleji makko ɗin fof. O anda ko Allah inni kom wa inna alaykum la hafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. O anda ɗum ko haqiqa, o tigi noddete, o darne, o landite kala konngol ngol o woli, o hebilano lande ɗen jababuye fi yo o wawu renude hoore makko, o rena ɗengal makko ngal, o toppito alhaaliji makko ɗin ka gurdan, o eto etorteɗe ɗen fof ha o wona no hana wonirede noon. Haray eɗen gandi waktu on o juuti, fana on nangi en, haray en darna yewtere meɗen nden wano ɗo ɗen bi hawlillahi ta'ala. Mo wattita konngol ngol e jungo mon. Wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum wa anana ala dhikrihi wa shukrihi wa husni ibadati.